ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. Нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар шаҳри Панҷакент бо иштироки роҳбарияти марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент, маҷлиси васеъи кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент баргузор гардида, дар он асосан татбиқи нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти ҳизб мавриди баррасӣ ва вазифагузориҳои навбатӣ қарор гирифт. با مقصد ترغیب و تشویق نشاندادهای پیام نوبتی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به شهر پنجکین نمایندگی هیئت راهبری جمهوریوی و ولایتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد تشریف آوردند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده پس از پذیرایی معاون یکم رئیس کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده، معاون رئیس ولایت سوغد ظفرخان اسماعیلزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد جهانگیر سلیمزاده آنها را نخست با تماشای نمایشگاه هنرهای مردمی از جمله سوزنه پنجکین که در قبت اولی کاخ فرهنگ به نام اولین بابوی شهر پنجکین برگزار شد دعوت نمود. هیئت مهمانان واقعا هم با فعالیت هنرمندان شهری پنجکین خاصه با فهرست شهرهای جهانی هنرمندی از روی نامینه سوزنه پنجکین شامل گردیدن شهر باستانی پنجکین بهای بلند دادند و اصرار داشتند که این دستاورد بزرگ فرهنگی نه تنها افتخار شهر باستانی پنجکین و تمام مردم جمهوری تاجیکستان می باشد. اینجا راهبریت کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و دیگر راهبرانی که به این هیئت وارد بودند با یک گروه سابقه داران و نفرانی که در رشد اقتصادی و اجتماعی شهری پنجکین فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سهم گذاشتند، تحفه ها تقدیم کردند. در تالار کلانی کاخ فرهنگی به نام اولین بابویف شهر پنجکین مجلس وسیع کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برگزار گردید. معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده در سخنرانی خویش نخست توجه حاضرین را به آموزش، اجرا، ترغیب و تشویق نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که سنه 16 دکبر سال 2025 با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه کردند. اندیشه هایش را بیان کرد و از اشتراکچیان این جماعت باری دیگر دعوت نمود که ما باید این پیام را همچون راهنمای رشد اقتصادی و اجتماعی شکوفایی کشور عزیزمان همطرفه آموزیم و در تطبیق آن سهم خویش را گذاریم. معاون رئیس ولایت سوغد ظفرخان اسماعیلزاده نیز اندیشه های خویش را پیرامون تطبیق نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ارزیابی کرد. اعضای اطلاع رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد جهانگیر سلیمزاده مردم ولایت سوغد خاصه شهری باستانی پنجکین تصمیم گرفتند که در آموزش و تطبیق نشاندادهای پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سهم ارزنده خویش را میگذارند و در این روند باید اعضا، فعالان و آنهایی که به حزب خلقی دموکراتی
тоҷикистон як меҳру муҳаббат доранд, ҳаматарафа мусоидат хоҳанд кард. раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқзода бори дигар меҳмононро ба шаҳри бостонии Панҷакен хайрамақдам гуфт ва изҳор дошт, ки аз тарафи роҳбарияти шаҳри Панҷакен дар партави дастуру супоришҳо ва иҷрои нишондодҳои навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар нақшаи мукаммал таҳия ва тасдиқ гардида корҳои тарғиботиву ташвиқотии бомаром пеш мераванд. дар ин ҷаласаи муштарак бори дигар аз нақши аъзо ва фаъолони ҳизб дар рушди ҷомеа, махсусан тарғибу ташвиқи нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат андешаҳои хеле ҷолиб баён гардид ва таъкид шуд, ки воқеан ҳам имрӯз паёми пешвои миллат барои мо барномаи мукаммали рушди ҷомеа ва ояндаи дурахшони кишвар мебошад. аз тарафи кумиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон барои фаъолияти пурсамар ба раиси шаҳри Панҷакен дар як фазои тантаравӣ медали 30-солагии таъсисёбии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон тақдим гардида, ҳамзамон ба як гурӯҳ собиқадорони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва фаъолони ҳизб сипосномаҳо супорида шуд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Исмоил Хонов. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода дар шаҳри Панҷакент бо кормандони соҳаи кишоварзӣ мулоқот баргузор гардид. дар толори кохи ба номи Лоиқ Ширалӣ семинари машваратии бозомӯзӣ дар мавзӯи таъмини рушди устувори соҳаҳои мухталифи кишоварзӣ дар шароити тағйирёбии иқлим ва оид ба коҳиш додани он дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳри Панҷакент баргузор шуд. семинарро муовини раиси шаҳри Панҷакент Эркин Хушбахзода оғоз бахшда меҳмононро муаррифӣ намуд. аз ҷумла Солиҳов Шамсиддин Ғолибович, сардори комиссияи давлатии озмоишӣ ва боздиди назоб, Вазиров Ширалӣ, номзади илмҳои ветеринарӣ Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур, Охунҷонов Абдуҳафизович, ходими калони илмии филиали Институти боғу тоғпарварӣ ва сабзаводкорӣ дар вилояти Суғд, Сатторов Абдумуталиб, ходими илмии шӯъбаи гӯспанду бузпарварии Институти чорводорӣ ва чарогоҳи аграрии илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, Бадалов Довуд, аз станцияи таҷрибавии вилоятии хокшиносии Суғди Академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок доштанд. бояд гуфт, ки рушди соҳаи кишоварзӣ, фаровонии ҳосил, баракати дастурхони мардум бе фаъолияти мураттабу мунтазами иншоотҳои обёрӣ ва бо оби полизӣ таъмин намудани кишзорҳо тасаввур кардан ғайриимкон аст. нотиқон дар суханронии хеш иброз намуданд, ки таъкиду вазифагузории президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи дар сатҳи баланд иҷро кардани кишти баҳорӣ ва фаровон намудани маҳсулоти кишоварзӣ самти асосии деҳқонон ба шумор меравад. зикр гардид, ки яке аз роҳҳои фаровонии маҳсулот дар бозорҳо ин риояи агротехникаи кишту парвариш ва ҳамин гуна гирифтани дусе ҳосил аз як замин мебошад, ки дар шароити шаҳри Панҷакент ин имконпазир аст. аз дигар омили фаровонҳосилӣ ин яххобмонӣ дар фасли зимистон ва киштгардон намудани заминҳо мебошад. дар шароити дигаргуншавии иқлим қайд гардид, ки истифодаи самароноки ҳар қитъа замин муҳим буда аз кишоварзон даъват ба амал оварда шуд, ки бо истифода аз таҷрибаҳои пешқадам ва татбиқи илм дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳамин гуна дар таъмини озуқавории кишвар саҳми бештар гузоранд. гузориши Майсара Тилоева ва Талабшоҳ Тошев. идомаи барнома аз тарафи намояндагони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон як гурӯҳи нашаҷалобон бозу шуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома.
ҳифзи марзу бӯми кишвар рисолати ватандорӣ буда, ҳимояи он на танҳо вазифаи ниҳодҳои қудратӣ, балки ҳар як сокини масъулиятшинос, худогоҳ ва зираку ҳушёри меҳан мебошад. Яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ, аз ҷумла мақомоти амният, мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадор буда, дар ин самт фаъолияти ҷиноятии гурӯҳҳои трансмиллии нашаҷалоб ошкору пешгирӣ мекардад. аъзоёни ин гурӯҳҳо боздошт ва аз онҳо миқдори зиёди маводи мухаддир мусодира карда мешавад. мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи нашадор ин ҷаҳду талош барои солим нигоҳ доштани генофонди миллат, наҷоти ҳувият ва манфиатҳои миллӣ мебошад. паҳнкунандагони маводи мухаддир ҷавононро мубталои дарди нашамандӣ мекунанд, низоми иқтисоди кишварро заиф месозанд, обрӯву эътибори байналмилалии давлатро халалдор мекунанд. зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, ду нафар аъзои гурӯҳи трансмиллии нашаҷалоб, Сатторов Уктам Шамсидинович, соли тавлидаш 1981, зода ва сокини ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент, ва Ҳомидов Соҳиб Амридинович, соли тавлидаш 1986, зода ва сокини ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент, бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боздошт карда шуданд ва аз онҳо дар ҳаҷми махсусан калон 44 килограмм воситаи нашадори нави ҳашиш дарёфт ва мусодира гардид. Хуб мама телефон кард ки биё гуфт амн бор ахёнас камтар ман коҳ ба границаи O'zbekiston бурда партоям гуфт мо ҳар демо амфюна гирифта ба граница рафтем ки границада солдатои O'zbekiston будааст. мо ба вайка мо бора партофта аминҷо ҳар демо ҳар ду тарафа гурехтем. баъди амн мана амният дошта овардам, фаҳмидам ки бори тавои соҳиб ини ҷонибек будааст. дар ҳафти пешбурди чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ муайян карда шуд ки бо дастур ва роҳнамоии саркардаи ин гурӯҳи ҷиноятӣ шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Рустамов Ҷонибек Ҳусанович, соли тавлидаш 1988, зода ва сокини деҳаи Шурчияи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент ки айни замон дар хориҷи кишвар қарор дорад, боздоштшудагон мақсад доштанд ки воситаи нашадорро тавассути хатти сарҳади давлатӣ ба кишвари ҳамсоя интиқол диҳанд. من نارکوتیک کردی تا طرف افتم کردی سحر و کوه رفتم بالا رفتم این 4 تا 5 تا سالدات ازبکستان بود. 2 روزه بود 43-44 کیلو نارکوتیک بود. پارت افتم و گرفتم. من راستی رفتم. ابرادن تاجیکستان با آمدم. گرانسه با سرازم با امنیت قفیدن. این خانه با 1 کیلو نارکوتیک بود. امنیت با سپاریدم. мувофиқи маълумотномаи шуъбаи ташхиси криминалистии раисати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд маводи нашооварӣ мусодирашуда 20 килограмм нави ҳашиш ва 24 килограмм нави афюн буда, вазни умумияшон 44 килограммро ташкил медиҳад. оид ба ин ҳолат бо дастрасии моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мавриди тафтиши пешакӣ қарор дода шуд. баъди ба итмом расидани тафтишоти пешакӣ барои қабули қарори қонунӣ парвандаи ҷиноятӣ ба мақомоти судӣ пешниҳод гардид ки дар натиҷа бо ҳукми суди шаҳри Панҷакент Сатторов Уктам Шамсидинович ба муҳлати 16 сол ва Ҳомидов Соҳиб Амридинович ба муҳлати 19 сол аз озодӣ маҳрум карда шуданд. чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ оид ба боздошт ва истирдоди саркардаи гурӯҳи ҷиноятӣ Рустамов Ҷонибек Ҳусанович аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон идома доранд. ин зуҳуроти маргбор ва номатлуби қочоқбарон хилофи ақли солим ва қонунгузории кишвар мебошад. барои решакан намудани ин вабои аср мо шаҳрвандони Тоҷикистонро зарур аст ки дастаҷамъона ба муқобили ҳар як паҳнкунандаи маводи мухаддир муборизаи беамон барем, чунки омили асосӣ аз байн бурдани истифодаи маводи мухаддир дар байни ҷавонон пеш аз ҳама дарки баланди масъулиятшиносӣ ва қонунпазирии онҳо мебошад. мутобиқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент санаи 15 январи соли равон дар шаҳру деҳоти Панҷакент рӯзи ягонаи ахбор дар мавзӯи паёми пешво роҳнамои миллат баргузор гардид. бо мақсади густариши корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент мулоқоту суҳбатҳо бумаром гузаронида мешавад. ин навбат дар китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент рӯзи ягонаи ахбор доир шуд. он дар мавзӯи тавзеҳи паёми пешвои муаззами миллат буда намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр доири ин мавзӯъ ибрози андеша карданд.
مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر پنجکент شیرینشاه نوراللویف و متخصص پیشبری این شعبه اولیم کلونوف اظهار داشتند که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وظیفه و تشبسها، اقدام و راهنمایی، عهدهداری و هدفهای استراتژی را معین می‌نماید. در قطار دیگر ساحه‌ها سرور دولت دایره علم آموزی و تیار نمودن کادرهای جوان بلند اختصاص ابراز اندیشه کردند. قید گردید که بلند برداشتن سطح دانش و معرفت، تقویت حسی خودآگاهی و خودشناسی هر یک ساکن مملکت وظیفه مهمی روز به حساب رفته، تطبیق کارهای عملی نظررس را تقاضا می‌نماید. به نشر رسیدن نامگوی زیادی ادبیاتی بدیعی، چاپ و به اهالی مملکت رایگان تحفه نمودن کتاب تاجیکانی علامه باباجان غفورов و شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی به مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان بخشیده شده. مقصد از تقدیم تحفه کردن این اثرهای بیزوال قبل از همه گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و احساس وطن دوستی و وطن پرستی مردم خاصه نورسان و جوانان می باشد. نمایندگان مقامات محلی دایره رعایت قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطگرا و مانند اینها سخن گفته، در سیمای اشتراکچیان ملاقات اهل جامعه را به هوشیاری و زیرکی سیاسی دعوت نمودند. تاکید گردید که در عموم پیام پیشوای معظم ملت سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را میتوان راهنمای زندگی آسایشته و با سعادت نامید، زیرا آن دستور است برای آبادانی و سازندگی دیار محبوبمان. گزارش مهندس اتم‌اللهی و شاه حسین صالحов. اثر بیزوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی برای مردم فارس و تاجیک کتابی تاریخی به شمار می رود. با اقدام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پس از تقدیم اثر علامه باباجان غفورov تاجیکان به همه عائله‌های جمهوری تاجیکستان شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی در 2 جلد هدیه گردید. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. ادبیات تاجیک و فارس که دارای تاریخ طولانی و پر از شیب و فراز است، به میدان هنر سخنوران بی‌نظیر را آورده است که آفریده‌های ماندگارشان در خزینه جهانی عنوان جاودانگی کسب نمودند. یکی از چنین نابغگان ناتکرار حکیم ابوالقاسم فردوسی می باشد که با بنیاد کاخ بی‌گزند خود در شاهکاری‌های فرهنگ جهان نقش پایدار گذاشته است. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی با راهنمایی و تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت ارجح‌گذاری و بزرگداشت فرزندان برومند ملت کارهای شایسته انجام داده می شود. دستور پیشوای ملت درباره نشر شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی و به هر عائله تقدیم نمودن آن از جمله این ابتکارات وطن دوستانه به خاطر تقویت خودشناسی ملت می باشد. ما با یکی از سابقه‌دار ساحه معارف آموزگار شناخته شریف ما ابوالقوه وفورده او را در منزل استقامتش هنگام مطالعه شاه اثر بیزوال ابوالقاسم فردوسی دریافتیم. هرچند سینش به 80 رسیده است ولی آن را با مراق خیلی زیاد مطالعه میکرد. هنگام صحبت آید مطالعه اثر بیزوال شاهنامه با افتخارمندی حرف میزد. امروزها خلق تاجیک ما جشن 35 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان را استقبال فرستادند. به همین مناسبت جناب عالی پرزیدنت محترم ما بسیار سهم کلان گذاشتند در تشویقات و ترغیبات کردن اثرهای بیزوال شاعر و نویسندگان فارس و تاجیک سهم گذاشتند. از آن جمله محترم پرزیدنت ما برای دسترس کردن کتاب عالمان مشهور، کتاب قهرمانان ملت تاجیک سهم گذاشتند. از آن جمله برای برآوردن کتاب باباجان غفورov تاجیکان خیلی سهم کلان گذاشتند. کتاب تاجیکان باباجان غفورov
پیش از همه کتاب تاریخی، کتاب یک عمره ملت تاجیک می باشد که ملت ما رو به عرصه‌های جهانی آشنا کرد، شناس کرد. کی بودن تاجیکان، تاریخ خلق تاجیک، رسم و رسوم، عرف و عادت‌های ملی خلق ما، بزرگان ملت تاجیک، همه همون هستی و بلندی های و موفقیت های همون زمان رو بابا جان غفور درس کردن. این کتاب پر به تمام خلق تاجیکستان و هر یک عائله به پول تقسیم کرده شد. این اقدام از طرف پرزیدنت محترم ما تشکیل کرده شد. در تاجیکستان تمام اهالی از کتاب تاجیکان بابا جان غفور با خبر هستند. این کتاب یک دستور رویمیزی هر یک عائله شده است و هر یک تاجیک از تاریخ و از نسل و اولاد و اجداد و از رسم و رسوم خلق خودش با خبر می شود. برای همین با برابر همین تقسیم کردن کتاب تاجیکان باز جناب عالی عهدهدار شدند و ذمه گرفتند که کتابی شاهنامه فردوسی را نیز و تمام اهالی تاجیکستان به پول از حساب فاند ذخیروی خود جناب عالی تقسیم کنند. امروز من کتاب شاهنامه هم کتاب بابا جان غفور تاجیکان را دسترس کردم و در خانه در وقتهای خالگی هم ورق میزنم، الهام میگیرم، بسیار هم روح بلند میشوم و هر کسی که این کتاب را گیرد خواند البته پر از حیات و فعالیت خلق خودش با خبر میشود. این برای هر یک انسان مطالعه کردن همین کتاب تاجیکان و کتاب شاهنامه فردوسی حتمی است. تا تاریخ خود را ندانیم ما کی بودن خود، آینده خود را درک کردن نمیتوانیم. همزمان معلمه شریفه ما ابلاغقلوبا قید نمود که تربیت نسل نورس یکی از وظیفه‌های اولین درجه عائله، جامعه و مکتب محسوب یافته. در تربیت این قشر آینده ساز جامعه هر فرد باید مسئولیت شناس باشد. آموزگار شخصی است که راهنما و راهگشا و نوآور تفکرساز. او باید کوشش کند که از علم و دانش‌های زمانوی برخوردار باشد تا اینکه شاگردان را در راهی خویشتن‌شناسی و میهن‌پرستی تربیت نماید. من به همه خوانندگان همین اثر شاهنامه بی‌زوال عبدالقاسم فردوسی مصلحت میدیم، توصیه میدیم که از این کتاب بهره برند و در سیمای فرزندان خود آموزگاران باشند، در سیمای شاگردان خود، در خانه پدر و مادران، در سیمای فرزندان جوانان یک جوانانی تربیت کنند که انا همین خیلی خصلت‌های بهترینی که در همین اثر شاهنامه آورده شده است، خصلت‌های بهترین ناترسی، دلیری، علم دوستی، معرفت پروری، خصلت‌های وطن دوستی، خصلت‌های بد و نیک در همین شاهنامه تحلیل کرده شده است و میخواهم که تمام آدمان تاجیکستان خواه پیر و خواه برنا از این اثر استفاده برده، خصلت‌های بهترین قهرمان‌های همین اثر را با مانند رستم، سهراب، سیاوش، قهرمان‌های منفی، افراسیاب و دیگر شاهان ضحاک، شاهان ظالم بودند، شاهان بدخواه بودند، همین خصلت‌های بد را فردوسی در اثرش خیلی خوب تحلیل کرده، تجسم کرده است. تقدیر آثار گرانبهای عالم شاهنامه ابوالقاسم فردوسی از جانب پیشوای ملت محترم امام رحمان تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی تحفه ارزنده و بی‌نظیر است برای خرد و بزرگ ملت تاجیک. مأموریت و کارمندان شرکت صدا و سیما در شهر پنجاکند با معاون یکم رئیس شهر پنجاکند صابرزاده صبورجان بنابر درگذشت مادرش همدردی و تسلیت بیان می نمایند. تماشابینان گرامی، در فرجام برنامه شما را با وضع آب و هوا شناس می کنیم. توجه نمایید.
ба иттилои агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон аз санаи 16 январи соли равон ҳарорати ҳаво дар мамлакат паст мегардад, бориши борон ва барф пешгӯӣ карда мешавад. ҳаво дар вилояти хатлон санаҳои 15-18 январ тағйирёбанда шуда, 16 ва 17 январ дар баъзе ноҳияҳо бориши борон ва барф дар назар аст. дар вилояти суғд санаҳои 16-17 январ дар ноҳияҳои алоҳида бориши борон ва барф пешгӯӣ карда мешавад. дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳаво дар водиҳо шабона аз 0-5 дараҷа гарм то 0-5 дараҷа хунук, рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. санаҳои 16-18 январ ҳарорати ҳаво паст шуда, аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ҳаво тағйирёбанда шуда, санаҳои 16-17 январ бориши борон ва барф дар назар аст. мувофиқи иттилои обу ҳавосанҷон, ҳаво дар шаҳри Панҷакент санаҳои 16-17 аз 5 дараҷа гарм то 1 дараҷа хунук мешавад. эҳтимол аст борону барф борад. кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯянд, бо фарорасидани фасли зимистон сокинони кишвар бештар аз ангишт истифода мебаранд. аз сабаби он ки ангишт хусусияти то дер нигоҳ доштани гармиро дорад, мардум бештар ҳезонро сарфа намуда хонаҳоро тариқи он гарм мекунанд. аммо риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи ангишт метавонад боиси заҳролудшавӣ ва ҳатто марги инсон гардад. бинобар ин мутахассисон ба шаҳрвандон тавсия медиҳанд ки печҳоро қабл аз истифода пурра аз назар гузаронида дар ҳолати коршоям қарор диҳанд. ҳамзамон раванди сӯхтани ангиштро дар бухорӣ яъне печҳо шахсони калонсол назорат намуда кӯдакони ноболиғро ба ин кор ҷалб нанамоянд. ҳамзамон тавсия дода мешавад ки қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро риоя кунанд ва гармидиҳандаҳои барқиро аз рӯи қоида истифода баранд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо новобаста аз вазъи обу ҳаво саломатиро хоҳонем. хайр, пансият бошед.